kandi bagira ngo kampani egi ekarabya ebintu byayo omwaka gw'2012 yaburayo yija yagaruka kubabara omurundo gundi omwaka gw'2017 bitu kandi kuruga obwo tibakarebaga sente zona kandi babazibire kukora ahitaka ryabo basave barabamu batandika kupiwa baito bwiro bwahikire kutandika omwaka gw'2012 bagenda babulirayo tongo likikaija kyakwata eka yange niyo kyambinga hati banzibira kwombeka banzibira kukoreramu buri kimwe ndyaho na hata amaju gakangwera bakija batkwata enju yange eri mu rugudo kandi obwire enyaka nk'etaano eri muneewaho enju neyenda kumpirimira omusija akangwaririra tinyine n'amaani g'okuguma nimpoma buli kiro bakampakinga bagamba ntayombeka orugudo baizire kulima orugudo rukugenda hadamu bakakwata omwani gwona bagutwara kandi nyo nkanyangire n'okusaininga bagamba kale olisaininga tutandikire emirimo yaitu nagamba ebya gavumenti mbimanyi nasaininga bakambara obusente nkambwangire emitwaro 20 nagamba omwani buli mwaka ninfunaho habwaki mbara obusente buno. Richard Mwanamworo mukuru w'entebe y'okubanza owa Muzizi ashabire gavumenti kubahereza okubabara kuruga omu gavumenti nokwo nabo babase kugoba omu bintu byabo kandi n'abanyishengero tubabafiro. Tusaba gavumenti kifuvaliwa owa Uganda yona urundi rekiseze babalireho kasese ezitukumanya nga abanya-Uganda habakuba netubunga mu Uganda yona. First valuation for this project started in 2012. After 2012 they kept quiet. We were not paid. And remember, every time they come and value your property, they tell you that don't add any other development because they have already valued what is on the ground. TV West yagezaho kugamba na mukuru wa projekti eya Muzizi Hydropower Project Mary Mogeza kandi nagira ngo kushumbusha kuriyo no kugenda omisho okugarukamu okunatungire okuruga omu kitongole kya EGCL kabaninga mana project manager yanyereka ngo tibine sento nga hati bakabekanise kushashura ro kudawuni yo kubanze takatandi kabireho konka hati katahene bya covid kandi haba omwaka gw'2018 omukwezi kwa-12 TV West koreka amakuru abatakaba babire bangire sente ezibabire babahereza omukubashumbusha abo kugira ngo zikaba zirinche wagerageranisa n'ebintu ebyabire nibiza kusisikara nikwe gavumenti kombeka ikoro ry'amashanyarazi erya Muzizi Hydropower Dam okurijara ahabandiko ebyarebwaho abantu bona nibabanja sente ziri kwingana biliyoni 3 kandi obwa hati hahwaho emyaka 9 barukubanja damu egi neza kubeina amani gari kwingana megawatts 47 kandi neza kombekwa ekitongole kya Uganda Electricity Generation Company Limited aha mugera gwa Muzizi agarayambe districts nkakagadi Chenjejo Kabarore Ntoroko aha euros biliyoni 120 gasha kwa Somastomwe.